Hello guys, my people. Nawapenda sana. Nimefurahi sana kuwaongelesha, kuwajulisha ni kitu gani tutakuwa tukifanya kwa YouTube channel. Inaitwa 50-50. 50-50 channel. Na tunataka kuwa tunapitisha mazungumzo kuhusu life, kuhusu vile unaweza change life yako, yani kibiashara. Unaona sisi ni wa vijana wadogo, tunataka kuomoka manze, lazima tuomoke kabisa. Sasa ndio maana nimefungua YouTube channel, tutakuwa tukizungumza mambo kama hayo kabisa, tukileta na vitu zingine za kuchekesha, kufanya mambo mingi sana. Mnajua sasa ndio kitu tutakuwa tukifanya. Tuko hapa Santon Stage Kasarani. Tunawapenda sana kabisa. Hiyo ndio mambo yetu, tunawapenda sana, turabakunda cyane kabisa. Turi hano Santon, mudushyigikire kabisa, mukande subscribe mwese kabisa. Yes, tuzajya dukoresha indimi zibiri, Igiswahili n'ururimi rwacu rw'ikinyarwanda cyangwa ikirundi cyangwa ikinyamurenge. Bizabiterwa n'ukuntu wabivugamo. Yes, turabakunda cyane, turabishimiye, muraba agaciro kuri twebwe, mukomeze mudushyigikire, yani nawe wengine wote